Kanegadi Kadurdarshan Meghalaya berpedang song bahai pi shikane ketup kubor mentakajan miet syaban pai shiki kubor ki bebenyak ini pechwai kemat berkongsan. Ada penkrek ke MECL ban IY ke Jaka ke bahia kumba aspa nyopulai poin sapoi ekar hak jan kawa umyam syakatnat ki kam jungok kai ong menteri knat boarding UAT Mondal. Beliau Menteri Rangba ke Jelau Konrad ki Sangmai ke Karkhana Agro Processing Unit ban kentiu ke yok ke kot ki nongrap bat ki nongseng kam najong. Hadian ke Jingyaisha ke Bashis Pak Shipostnam on yok ke Shnong Riang Poj ya ke Surok ke ba Pakar lemba ke Jing Pentre ya ke projek ke ba Nyau Kelut Tingka. Bat palat Syihajar ngut kinong tre hari lom garo kila pelong dekat rali ben persya ia ke jingbang yok tulop ke basafu a benai lenter. Ki khubor ki bebenya. Ka tenat boarding jong ke Jala Meghalaya lengba ke MECL kala dep ban penkrek ban IY ke Jaka ka ba klem pendon kam ka bahek komba aspa nyopulai poin sapwai akar hajan kawa umyam. Syakatnat ki kam jungok kai perthai kenang bakan yo ban pen internet ia kini ke Jaka na ke benta ki kam jungok kai. Menteri ketnat boarding UAT Mondal ula ong bala IT ia kini ke Jaka kenang ba kan on khanglat ya ka jing sya kelun Jakatu. Kini ka jing IY kalong na ke bentan ru post nam bat kala ban penjensur salai post nam. Na kaliang ke MECL kenyai beteng ban long kanong sumare kawa umyam bat kan khanglat ikinu kinu ki jing tei hajan ke tei kawa. Lada kam yahap kat kum ki kendon perkhing balabu. Lengba kat nak jengok kai ka don ka jing temu bantai ya ka 5-star hotel bat ka jing snai ki jaka shong liang ha kawa umyam. In area we are having huge quantum of land and those are just lying idle. And as such MECL is not having anything to do with this plot of land. Then there are reports of encroachment and all these things are coming. Similarly, tourism department has approached power department to give them land for further development on lease basis. We have agreed and will be giving them land. Exact quantity I don't remember. This will be handed over them very soon. Menteri Rangba ke Jelau Konrad ki Sangmau lapli ke Karkhana Centrifuge Latex Manufacturing Unit ke Beningkong du ha ke Jela ha ke Shnong Koksi Nangsat East Garo Hills. Latei ya kini ke Karkhana ha ke Jinglut Jingsep ke Bakak Prapoin Praklur Tingka lingba ke Jingrap Pisa ke Jela limba ke MBDA. Bala IT ben penyaj ha ke Sister Rose kini ke Karkhana kan saai jing mentoi kumbalai hajar ngut ki nongrep dieng jeri. Nelo kaneu labu ru ya umau nongrem bantai ya ke Karkhana Fruit Dehydration Unit ke Beningkong ha ke ba ontai ha ke Jinglut Jingsep ke ba arpulai kelur tingka bat lakmi lenti ba on sependep ha ubnai naiweng a hajar arpun riu. Kini ke Karkhana kan saai jing mentoi kumbasan hajar ngut ki nongrep ha ke tei ke than. This is almost a 23 crore unit that will be set up in the next 15 months. And based on this, fruits like pineapple, banana, oranges, jackfruit and other products will be dehydrated and will be packaged to be then exported also and sold all over the country. Uwei ukpa jong usamla na Shillong ulalej ban ujor da ke ejahar ha thanat laban polis persya ya kinohikai ke Centurion Defence Academy Dehradun. Da ke bakeno ba ukhun jong u warghaf barman ubadang kap prasnem kerta ulahap ban syutia pang hajing tia hadien ba ulasha penshitom da ke bapa yang shong hadu saus pa sien da unong hikai maths ke institute tang na kadau ba ulah kren hagapo ba shim kelas kene ke jingja kalaja haga sautorik unaitung. Basically what happened was we were talking in the back row of the class, and during that conversation, it wasn't a long conversation, it was very short, but the teacher saw us talking, and after the teacher saw us talking, he called us to the first row and he made us tell him what we were doing, and we told him that we were talking, and then due to that he made us do 400 sit-ups as punishment. Palat Syihajar ngut kinong trei ki bahap hapok ka Non-Gazetted Employees Association jong ke Garo Hills Autonomous District Council ke Lapelong
Dagapis rally hatura mentaga sengi ban persya ia ka jingbom yo tulop ka jongki mentala sapu abnai lenter. Nakaliang kan ni ka association ke ladawa badai ban pelat chuano ia ka tulop ka bakat arbenai. Ia kini ka jingat pajba balai lam da presiden ka NGEA Bridan M Sangma kala long lingba ki jaka bakongsan haswa ban penkut ha William Point. Hagani ka jingelang larai banang penjur ka jingeki da ka jingshong kelain mengor ka ban sedang nadut lasai ke sengi hakaba on kang ya barok kinong tray ban rung syepo ke office tray kam. In the meeting we have discussed next step student will be student demonstration, then in the from tomorrow, so all this council office all will be open but not allow the any employees to work in the office. Kesnong riang poj kabala rim haduk kumba shispa shipos na mai kabadon hagatan mauet jong ka motion road constituency kalamat ikajing halo kajing sniu palat jong surok watla kajengai tang kumba khatnyau haduk kha pra kilometer na nong ston menta da kajing pentre ya kasurok kabajrong kumba pra kilometer na kesnong risiang sya kesnong riang poj ha kajinglut jingsep kabakot sya ka nyau klur tingka lakmi lenti bahkan sapensuk ya kinong shong snong kanikatan. Kinong elam snong kila ai khuble halo ka jingwanra eknika skim mat penpau ya ka jingkemen bahadien baladam kani ka surok kan sapensuk shikat de yaki haka ya ke yang bat ka kit ka ba yo i ya kijing jenja ya jong kani than jongi ba umdon mano ibala banyak pedlem ya kani ka surok ni ka lenti ka bangyai nadu nang ni satu riang poj bat bon khamtam kinong pang stom kila sudu ya la ka jong jing im tang namar ka pembiang ka lenti ka singkin habang iba ngikip ya kinong pang bat bon sin kila sudu tang hasteng lenti ni kontraktor ke badai ban yo ke ni subha ban slang no bat tre khamha nang ba ke jimen toy ke jongi klong ba ke jimen toy lang jongi bioro kilai kili ki sau kili jongi ni ki slong layok tam ya kamet jong uwei urang ba ubakerteng uchal so tun san penyau senam kerta ubadai unongnya akali kedom nakatan langkan deg migi block 4 mentaka sengi hakapung jengkan road halau right maupan ya kani kamet yap layok iningkong da uwei usamla nakati kesnong hakabala yo i ki jan bat ki slipper kabadon hajan ketika pung nakaliang ki pulit bat ke forensic team kila lej woodwood syakati ke jaka badadian la penkit no e kamet yap shanigrim seban le e ke postmortem nakaliang ki bahieng jong u kila penpau ya ke jing kindet halo kenika jing yap ya kenika met Kaseng Federation of KHASI Jaintia and Garo People Motion Road Circle Dangshan kala lej ban jurep ya ka Athiabari infiltration checkpoint ban pentikna ba ki kali bawan na kejala Assam kin nom yo ban kitu ya ki brieu sya kejala Meghalaya hadien ba kasoka Assam kala pelong da ka jing khenra ya ki basa bi an hakatei kejala kani ka jinglet jongki kala long ban pentikna ba ki brieu ki basa bi an Assam kin nom yo ban wan rungtu sya kejala Meghalaya habang iyo wan ekren mane klong ba yong ba arab so kunta na keling ka jongi dekat bat staff klong ba kila check oi hadin ka oi bat kila keliru iwi pe iwi inong lek inong wan iba mudong sepo Meghalaya laki de turis laki de labor tani laki de iru na keling jongi kila le ya kata Uwei ubriu ubala sa punyau senam gerta ubakerteng ibi nongshli ubana kesnong Mardakar jong kari bohoi district ulajak rengai hadien beulahap na kejingkieng kawa yausir hinin kejanmiet walagi parlok jong u haringkat kinong shong snong bat ki bor sorkar kilayai beteng banwat Henry hadu menta om syempalalap ya u bat kejingwat ya unie urang ba kadang yai beteng wat hapdeng kejingjur jong ke batuit hakani kawa nak pentut seki saka polis department ro dimikiro kanda slemi tang katul depor kila wan dimikir wan baik baniram tina kaliang juga baik ba kila adu menemit bro simet adu kar baji kidang yawa susah tang hari ka palap mo nakaliang juga ying te ka kubar ka bang kap bapoi sangi hadu nyau baji nyau tamu tu hi bagi
pun gibriu baya syok sini kalian kami mati tip ni baya mare perempuan sini tidak pisang ni banwat dikilat banwat di peramarjan syok sini banyarawat aduk mentang 4 lan Banyada ya kejingwan rungtu jongki brieu shiga jela hadian bagso ka Assam kala pelong da kejing kenrai ki nong Bangladesh ki basa bean ke MDC jong ka nong po ka kong rona kendej kala lej banya kendu ya Deputy Commissioner Karib Hoy Abilash Baranwal bat ai da kejing tho ban kentu ya ban long husiar ya kani ke MDC la sanran lang da ki nong elam ka seng NPP na ka than ka kong kendej kala penpau ia ka jing ngok khia bakini ki bre ki basa bean na Assam kin persang ban rungtu syakathain ribhoi lani shiki weipat ki jaka khaput ka Meghalaya ki badon markhap bat ka Assam yang UDC so ya hap bah ka baya de bakane ka jingwan bu ko jingi kane ka memorandum yang nakaliang ka jong UDC tengkat baka district administration hidro kawai kila assure ban penlong da kawai ka ban ya shong meeting ban ya perkhat bah ka baya de bakane ka mat ka bangiwan ra menta kasi ka Village Defence Primary Committee jong ka thain nong ston dangshen kala lej ban khanra hayo nong ston ban te lakam mi ki kam bean da ka jing Christian lang jong ki pulit ki bo penya snong bat u Deputy Commissioner u President jong kani ka committee uba markodor khas imle ula ong bah kani ka yo kala jor bah ka jing di drog bat ki kam snew Henry menta kala kham shngan hadien ka jing trei shitom jong ka committee ka thong jong kani ka committee ka long ban panyatli lang ya baro ki seng ya da shnong hakeleng ka than hapo ka wei kamat yo nong stoi menta hari hisha akum ka jing ui ke jomi kalong kala kham shngan menta tidak lihat menit kuntu sandri baje mensyua kemudian nilap ba tanah pok saw san majim tu ani nak syuban banlek nemar ba kajibun kinong di dogs kibun kinong di kiat kibun kam snew te ha ni kan di mentangi lap kolong ba ila hamduna imam 100% bakin dan syu te ila hamduna nemar ba we adu gidon be Kaseng United New Trap Movement Ribhoi Circle nen kasngi galayo ban bat ya prangut kinong bala bar jela ki bawan rung bean syakne ke jela bat ki bomdon yi ki kot ki sla ki babyang ha ka shnong jarasi ka bahap apo ka nong po circle hadian baladep ban bishar kaseng kala pan pai byang no yakini ki bar jela na kani ka jaka ha ka ba ki la banjur ba ki dei ban don ya ki kot ki sla ki babyang bat ya ka labor license na ka district council kot sla ki babyang petang kali berkat Ramadan labor license juki Ramadan atas kawai ka police verification juki Ramadan te ngiyo kan bat ikim ta hang ne po snong jarasi ka bahap nong po Ribhoi district tumta nakaliang kaseng nakapor sa kapor bala iba kini ki mender kilas bun pensu yale penrungtu sikni jela jongi nakaliang jongi maseng minum ailat sedia kini ki mender bakin yo penrung sepo ka ri bak than ke jongi bakin siyo penrung sok non pelasok Mentang nyepet ke jinglong juman ke simbeneng hatura ka jing khiat kalong apsau degree Celsius bat ka jing shit kalong laipau degree Celsius ka jing sngam gau hau mentang sngi kalong nyop kundai nak shispa bat ka jing hap slap kalong khat real point san millimeters aba pai pat chnong ba shlong ka jing khiat kalong khat kandai degree Celsius bat ka jing shit kalong apu r degree Celsius ka jing sngam gau hau mentang sngi kalong prapunyo nak shispa bat ka jing hap slap kalong sau point iwei millimeters kat bahajuai pat ka jing khiat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shit kalong apulai degree Celsius ka jing sngam ka hau mentaga sngi kalong prapnyo nak shispa bat ka jing hap slap kalong khandai point san millimeters kala bandon ka jing hap slap bat ka jing tiet upur that hagi bon ki jaka atura shlong bat jawai Sean poi shika bakut jong thuk phubon ni pe byang sa asian ni kini kimat bakong san Ada pun kre ke MECL ban IY ke jaka ke bahia ke ba aspa nyupulai point sapoi agar hajan ke wa yam syakat nat bikam jengok kai menteri nat boarding UAT mondal beliau menteri rang ba ka jelau konrat sangmai ke karkhana agro processing unit ban kentiu ke yok ke kot kinong rap bat kinong seng kam lejong Hadian ke jengai syak ke basis pak si postnam on yo ke senong riang point ya ke surok ke bapaka lemba ke jeng pentri ke projek ke bak nyau kelur tingka bat palat si hajar ngut kinong tre rilum garu ke pelong dakar rali ban persyak ya ke jeng bom yo tulop ke bak sapu abnai lenter Teparlok
Dagitu ngila poinok syabekut jeng ketuk kubor jeng minta kejan miet ngin sesya mit pelasai kesengi haga juga po kebisibuni pi barok.